Live. Ano yung jacuzzi din? Diyan lang yun. Ba't pwede nyo ilagay yung din doon. Ilagay mo sa gitna yung jacuzzi doon. Doon ka. Doon o din o. Pwede doon o sa gitna doon o. Tapos mag-ano kayo, bubble bath. Dalawa. Mag-bubble bath ka. Saan ba jacuzzi? Oh, may tatlo na o. Oh. Lakay, shout out! Mark rating. Yan, si Wendell Cortez, Luigi Cortez. Lakay, magandang hapon. Duendador. Present Lakay S. Yan, si S87. Duendador. Duendador. Ramon. Mas maganda yung ganito oh. Ramon Poral. Ay, kaya? Oo. Nakatayo. Ay, kaya lang na sa bagay. Hindi ka naman nakitatakpan yan eh. No, te? Mas gusto ko yung ganito nakatayo. Ayan, okay pala eh. Paano niyo ginawang tumayo? Pinatayo lang namin. Gina Riva. Ayan. Hello. Yan, shout out. From Alberta, Canada. Yan, Gina Riva. Natin ng malakas na signal. Apay sino nalalaing. Apay sino nalalaing. Kaya kayo ni Romel Aducol, basketball. Parehas kami. Mark rating. QI Andrew. Let's get it on, idol. S87. Malakas naman. Panood ko. Hindi pa ako nakapanood. Panood ko na Meron. mo kahapon. Malakas. Spicy Noodles Challenge with Dave and Sean. At mayroon sila kahapon. Meron daw kahapon yang si Sean tsaka si Dave. Spicy Noodles Challenge. Sa bahay siguro. Lord Max. Lord Maligwat. Pa-shoutout idol. Lakay. Wedding Cortez. Luigi Cortez. Joey Masa. Joey Masa. Maayong hapon dra kanimo idol lakay gitna diri sa syudad sa Sugbo. Oh mas maganda diyan. Ano ba 'yon? Ha? Wi-Fi modem. Ay, yung Wi-Fi modem sa taas-taas. Ayun, laglag. Oo. Joey Masa sa luwang hangin. Mahangin dito. Masarap. DJ Ancheta. DJ Ancheta. Shout out. Mga taga Cebu. Naglalag ako, idol. Oh. Ito ngayon, lag pa din. Yang naglalag daw wifi ko. Oh. Dito. Oo daw, naglalag daw. I'm not sure po kung mabibilis na naman. Dito, idol. Lakay. Hindi pa naman ako makapag-practice. Mag-type masyado. Oh, nakapoy ka ng signal. Mahina daw signal niya sa Manawag. Si Milo Kabingas. Baka masyado po malayo.
Kaya lag kayo. Ito kaya, yan. Oo. Yan. Malabo daw ako, pahinto-hinto. Baka mas malakas sa Facebook. Mm. Na? Oo. Full bars naman. Blurred lang. Blurred lang. Hindi, ganun talaga ako magsalita. Blurred. Normal. Normal lang yun. Oh, data lang gamit na ko. Sabi niya, Grrr, grrr. Yan. Dwayne the door. Yan. Wala pang basketball. Shout out lang kay from National University. Go Bulldogs! Kaya. Yan. Nawala daw connection ko. Ayan, ngayon. Okay na? Ayan, ito kaya. 4G. Okay naman. Nawala na naman, idol. Kanina pa yan. Kanina, oo. Stable mo muna. Yan, okay na daw. DJ Ancheta. Yan, okay na daw. Sabi ni Flor Baligwat. From Zarks, Ordaneta. Oy, Eunice Beltran. Uy! Ayan na. In charge yan ah. Hello, Erdani from Zarks, Ordaneta. Magluluto ka pa. Sabi mo. Galingan nyo ha. Galingan mo magluto. Kasi magpapaano tayo ng Zarks Burger. Hello, Eunice. Kumusta dyan sa SM Ordaneta? Batiin mo sila ngayon si Aldrin. Batiin natin lahat ng mga tao natin sa sa SM Ordaneta, Zarks SM Ordaneta. Si Aldrin, si Eunice, si Rafi, tatlo, si Mad. si Mads. Tsaka sa Dagupan, sa SM Dagupan naman. Sino? Church. Sino ba doon? Dagupan. Sino nga? Tao natin. Sino sa church Sarts Dagupan daw to? Ivan. Si Ivan, kanina o nga si Ivan. Si Katan. Si Kat, Si Roxanne. si Roxanne, Sam. si Sam. Yan. Yung mga church din nanonood. Idol, wala pa yung GC. Moises Moica ng Zarks. Nandun na sa search. Minessage ko siya. Oh, Sa inbox. check mo daw sa inbox, Moises Moica, nasa Zarks na daw. Na message na. Check message. Inbox niya. Nag-message ako sa kanya. Sa inbox mo daw, Moises Moica, nasa inbox mo daw. Nabigay na lahat, no, te? Si Ate Bing pa, matagal na yung 2 araw. Na-regards ka na daw ni Flor Baligwat sa sa saan to? Kay Don Don. Oo. Okay lang daw sila doon. Sa Turks Ordaneta, sino tao natin? Leia. Carol. Joseph. Shout out naman natin yung tao natin sa Zarks. Yes, Turks sa Turks. Ordaneta, si Leia, si Carol, at saka si Joseph. Yan, Ordaneta, Turks Ordaneta. Eloisa. Tsaka Eloise sa Dagupan. Sa Ordaneta. Sa Ordaneta, Eloise at tsaka si Eman. 5 sila? Ako nga, all in all pa, no? Pero sa Dagupan, te. Tatlo. Si Roxanne, Roxanne, Sam. Sam, tsaka Maylin. Kumusta kayo lahat dyan sa Dagupan? Si Roxanne, si Maylin, tsaka si Sam. Baguio, wala ako.
Joey Imasa, mayroon dyan. Ayan. Sa tabi ng ano ngang supermarket eh? Ah. Hypermarket. Oo, sa Hypermart. Katabi ng Hypermart. Aldrin Valdez. Tunot. Aldrin. Yan, yung MIC natin ngayon. Okay. Oh, Valdez din siya? Kaano ni Tunot yung pinsan ko. Pangalan, Aldrin Valdez din. Yung pinsan buo ko, nasa Dubai. Kasi tunot, Aldrin. Aldrin yan. Oh. Naimas Sark's Burger, idol, kahit di ko pa natitikman. Luigi Cortez, tikman mo, masarap. Idol, marunong ka mag-Ilocano. Han komog sa Oti Ilocano. Dancing Stars. Tignan natin kung madami-dami tayo dito. 29 sila. Idol, marunong ka mag-Ilocano. Ay, siya pa din. Anya matalan, nagimaskan mayang dakkel ti patong mo. Dakkel ti patong mo, agyaman, tabuyong mo. Idol, shout out from Seoul. From Sultan Kudarat. Akala ko Sultan. Ay, dyan ako. Manuel 5! Akala ko Seoul Korea, Sultan Kudarat. Oh, idol, mayat to Jersey. Yes, mayat to Jersey. Kayat yo to Jersey. Oh, kayat yo. Yan. Okay, galingan nyo mamaya. Sagot ha, sagot. Shout out Adviento family. T. Santa. Mabel. Mabel Sur, Lakay, Vince Ali, Adviento. Adviento family. Ti Santa, Mabel Sur, Lakay. Diyan ba dato Kabsat Vince? Ilocos Sur? Idol, Jay Alaska, no Xmas. No Xmas, pa-quiz mo din. Yes! Sa December, masaya. Hindi na ako, dito na lang tayo mag-ano. Oo, Ernst Florentino, masarap buhay dito. Ayan, si Ate Bing, kung wala pa nakakilala kay Ate Bing, yan. Oh. Galing Manila to. Ayan. Tingnan nyo yung mga baka sa likod. Andun, oh. Tingnan nyo yung palibot sa amin. Oh. Ayun, may kubo-kubo dun. Oh. Tapos andun, no, genset. Tapos andun yung, yan, farm namin. Yan. Simple lang buhay dito, mga kapatid. Shout out shout out sa tito ko, Pablo Cortez. Hi Kuya Pablo Cortez, kumusta? PBA, Romeo Valdez, taga jay commentator jay PBA before, so dati nag-moniker ko kung Demolition Man. DJ Ancheta, hindi. Kung sino-sino na dyan na nagbabagsak na manok sa blooming tree. Kami Magnolia kami. Hindi, Flor Baligot, hindi dito, doon sa ginanap. Sa Rizal. Na shout out po kay JC from Poultry. JC from Poultry! JC from Poultry! Shout out kay JC from Poultry. JC from Poultry. Rick Velasquez. Si Rick Velasquez. Ay, Rick! Yan, si Ate Bing daw. Taga
Dagupan yan, si Rick. Oh, siri. Ah, taga Dagupan. Ay, sorry ate. Ang ganda rin, oh. Yan, ganda rin. Supremo Manila. Yan. Salamat kay Supremo Manila. Kalinggo. Ganda. Guys. Yan, oh. Every Sunday. Sa Manila. Supremo Manila. Sarap suot. Si ano ba? Si Rick taga maano? Oo. Ha? Pinakamalupit na Oo. graphic artist. Yan, kilala ka din, te, oh. Si Lakay ata to, eh. Si Derek DM. Si Lakay Dedek Munoz. Oh. Raymond Ancheta. Wow, Dennis Rodman, idol. Ata, sir. Yes, Dennis Rodman. Idol trip yung SMB jersey na red. Yan. Ganda, no? Ernst Florentino. From Bulacan. Dexter San Pedro. Edward Tramboa. Napintas idol Jai jersey. Gimas data Sirok Manggan Lakay lalo addad. May duyan daw. Ikas may datin ayon me. Yan. Bunuan Bus. Ako kuya. Rick, si Rick Velasquez, bunuan bangus daw siya. Yan. Taga-bunuan. Oh, bunuan bunga. Reggie Sarmiento. Idol, mas maganda ito manood, walang delay. Pabati naman, St. Jude, Bats 95, Abraham Ligaspi. Yan, Farm Tour Vlog, idol. Ikaw ang cameraman. Yes, papuntahin natin dito si Leslie Salvador. Yes. Manuel 5. Manuel, yung pinadala ni Leslie natanggap na namin, iuwi na namin. Sabi nila kay Dedek Munoz, palike daw ang stream ko. Yan, salamat Lakay, ha. Oh, pula. Matula pa bang pulang jersey na ano, SMB? Puro white, no? Meron ng red. Meron na rin. Mayroon red, no? Hindi lang na timing siguro. Oo, hindi lang na timing sa kanya. Oo. Yan. Sige, parapol natin tong ano. Ilan lang kayo dito eh. Sino ba taga Pangasinan dito? Yes, sa susunod, papadala ka na namin doon, Manuel. 5. Sarap, oh. Sarap, binigay ni Ate Dindin. Yan si Ate Dindin, oh. Yan. Single pa yan si Ate Dindin. Oh. Single pa, pinagdadasal niya kung sino yung makakapag ano sa kanya sa habang buhay, oh. Makakapag-alaga. Kain tayo. Dagupan, Pangasinan. Si Luigi Cortez, mayroon pang black rice. Daw. Kaso taga Nueva Ecija siya. Baka nanalo siya sa Manila. Sa Manila, Luigi Cortez, sa Manila ka ba? Sana. Kaso, only taga Pangasinan sana. Kasi, Zarks ang ipapa-price ko eh. Shout out idol sa mga kamag-anak ko. Jello, Angelay. Pantabangan, Nueva Ecija. Galing kay Joel Wera.
Pero guys, bukas, invite ko kayo bukas ha. Yun, sa YouTube din po bukas. In between po ng 6 to 7 p.m. Magla-live po tayo bukas. Sapatos po yun, sapatos. Idol, ay announce natin sa Facebook na live ka na lang ngayon, Idol. Calling all Pangasinan people. Oo, sa ano na lang tayo. Lahat ng mga taga Pangasinan sa Facebook na lang. Sabi ni ano, oh. Bukas, YouTube. Yes, Joel Wehera. Lipat na lang tayo sa Facebook, te. Sabi nila. Oo, kasi ilan lang taga Pangasinan. Oo, pupunta na lang ako sa Facebook muna. Okay? Bye! Lipat ayo. Lipat ako sa Facebook. Bye-bye, bye-bye. O sabihin mo sa mga O, lipat tayo sa Facebook. Facebook. At tinanong ko yung okay sa itong mga tanong. 5 lang. Bye-bye, bye-bye. Ernst Florentino.